Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda horirwo nginya ngithuguma ku kanitha-ini. Wana onywa mathugumo maku. How is that possible? Mere matige. Tuachane na hiyo. Manani na Jajama ya Kiumia. Jitagwo Mwaura wa Wanjikũ na maya nĩ Managi na Icanjama cia Kiumia. Na Kiumia gĩkĩ tũkwaria cia ciana. Airĩtu arĩa magĩaga ciana magacitiga cikirerwo nĩ cũcũ wao. Kuna wamama wengi wanapata watoto, wanaachia wale wazee, wanaenda Nairobi hapo wanapotea. Wengi akienda kuolewa anaacha watoto na mama, anaenda anaolewa kule kwa sababu hangeolewa akiwa na watoto. Otile mundu endaga ki? Nalo ngwira gwatiriri, kwenda ng'ombe na wenda ki? Ona kaba kwĩra mũndũrũme ũcio ũrenda gũkũhikia ũma atĩ wĩna mwana. Aikonde gukwenda tondu ina ciana tigana nake. Ona mutumenya ni matu. Rapigwo. Ana matari ciana ithu tokorwo ingĩ nĩ gũikia maikirie kĩoro. Kaba ũmwĩrĩte akwende kana akũrege. Kwenda mutugo mũru mũno atumia. Na ndio ule mama alisema tudisclose ile thuritu maundu. Ogoro mundu ni akwenda mwire ndina kana kana ndina twa. Kali twa ngari. Atene tu kumuruma. Nikuo goro mutikoigua na ri. Ukamwira Athonge. Nikusimama dio kiuma. Gũtigĩra mutumia mũkũrũ mwana nĩ kũmũherithia. Kwa gũtigĩra mwana waku mciari waku shosho wale wanyanya wazee sana. Tumeenda huko tunapata wamama wale wazee ndio wanalea watoto. Nina mwana wako ni thire leo dikania hikire na tuena thina mwingi muno. Wamama wa Muraga tafadhali ndenda kumuhoya. Wacha tukipenda Mungu mtu wa pili tunapenda ni mtoto wako. Na tujipange ukijua mtoto kutoka kwa class 8 kama anaendelea kusoma anza kujipanga kidogo kidogo. Matare fiyo. Lakini watoto waache kuachiwa wamama wale wazee. Kwenda thina muno. Na ndio ukio matura drama. Kuna kana katarukiirwo ona shule kana kuhoka yago ile tokinya shule ndagĩhota ukarugira. Mundu atigage mwana akihera gicagi. Nake no gwiting'uria reting'uria kia matawa. Na nyina ethambĩte muno Nairobi. Arũgamĩte muno nĩ ũrĩa ekuona ndarĩ agĩa mwana. Koguo tondu inyuĩ chia ladies na nĩ inyuĩ nĩ nyume matũra-inĩ. Mekwenda manĩrĩrwo. Airĩtu arĩa tũkwambia kũmanĩrĩra. Tũkwambia gũcoka matũra-inĩ. We will start mentioning them by name. Tunasema wewe nani wa nani ulienda Nairobi mtoto wako anasafa aenda uchukue nyumbani ukaleta. Akiri uru gutiga mwana wiciareire. Ona kitu ona nyamu nditigaga mwana. Wana nginya ngui kĩndĩ kana kanini nĩguo. Reke twarie cia kahũa rĩu. Mambo ya kahũa. Kahũa sisi nataona mambo, nataona tabu saidi. Kahũa nĩ gathĩnirie arĩmi. Ona angĩ magĩgakonya. Watu wengine na konya na itia dhara. Na kwa sababu hakuna kitu tuonaga. Hata kitu. Matito kitu tuonaga. Rĩu arĩmi aya marakiuga ona kaba kũrĩma kĩndũ kĩngĩ. Hapana kuona kitu kahũa. Kahũa ni mbaya kwesuici. Kwa sababu mimi nalimea na kucheha na hakuna kitu tuonaga. Na rĩu mũngĩenda twĩre mũtongoria wa bũrũri atĩa? Mimi inataka rais wetu atusaidie sendi mbaya mambo ya kahũa. Kahũa tena tabu sana huko yote Kenya. Na tare uona kiuga to leo marua hakuna kuleta hapana kuona. Na sisi mimi nakunja hapa ni tabu ya kuchadia njera ya kuteithia huko kuachea. Reke rĩu tũigue maitũ ũyũ ũngĩ nake tondũ anarĩma kahũa. Na tabu sababu tukilimia kahũa au kuandika mtu pesa nakosa sana. Na kama tunapeleka kwa KCI abana bata pesa pile mtu anatoa kwa huko shamba. Ona andũ arĩa mandĩkĩte marĩmagĩre kahũa nĩ mabutirwo wĩra. Sababu pesa ya kuandika mtu ni mingi. Sasa tukasidwa sana na kulimia hiyo kahũa. Ndio sisi tunatafuta pahali tutakwenda kutafuta pesa. Magakiendekithia kĩrĩro kĩao kĩiguo. Kahũa yetu inunua vizuri, arabu tuone masao. Arabu tupate kuandika mtu. Sababu hata nikifanya hiyo kazi nasidwa sana sababu mimi mzee. Watu wengine na konya na itia dhara. Na kwa sababu hakuna kitu tuonaga. Hata kitu.
ana mati kiro tuonaga ene nĩ managĩ na icanjama cia kiumia njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managĩ ma kiumia.